मरोइबा पाव तरानिथोई सुबह मणिपुर असेंबली मिखल बीजेपी ने मेजोरिटी फंख्रे बीजेपी ने एनपीएफ अमसुंग जेडीयू गा पुनसिन्नदुना लैंगाक सेमलबा याबगी फिबमदा लैरे मियामना बीजेपी सरकार ने चाही मंगा असिदा मियाम की दमक तौरिबा थबकसिंग अदु खरा मखैदी पेले हाइबा ताकपनी हाइना हाइंगांग एसीदा बीजेपी की मिरेप ओइरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइक्रे अमदी कैसामथोंग एसी की इंडिपेंडेंट मिरेप निशिकांत सापम नमथाक तौदुना वोट काबनी हाइदुना आरपीआई एगी मिरेप टीएस महेशपु सौगटपा मसिंग यामलबा सपोर्टर सिंगना इम्फाल वेस्ट डीसी ऑफिस दा थमजिलखरे खुरुमजरी पोनी टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी पाउ मिरिंग ताबिरिबा सिंगबु तरामना ओक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी तरानिथोई सुबह मणिपुर असेंबली मिखल की वोट मसिंग थीबगी थबक हौजिक मखा चथरी लोइनना बीजेपी ने मेजोरिटी फंख्रे बीजेपी ने एनपीएफ अमसुंग जेडीयू गा पुनसिन्नदुना लैंगाक सेमलबा याबगी फिबमदा लैरे कॉन्राड के संगमागी एनपीपी असि मथंगी लैंगाक सेमबदा यावगदबा मांद्रे हाइरे कांग्रेस ना सीट मरीदा माई पाखरे अदुगा एनपीएफ ना सीट मंगादा माई पाखरे वोट थीबगी थबक अकंब सिक्योरिटी की चेक्सिन थौरांग मरक्ता ngasi ayuk pung 9 dagi hauke असेंबली सीट हुमफुगी रिजल्ट मथंग मथंग लाउथोकपदा हौजिक पावबदा बीजेपी ना ख्वाइदगी मसिंग यामना माई पाकले वोट काउंटिंग की थबक हौजिकसु मखा चथबगा लोइनना हौजिक पावबदा माई पाकलबा सिंह अदुदी हाइंगांग एसी दा बीजेपी कैंडिडेट एन बिरेन सिंह आंध्रो एसी दा बीजेपी कैंडिडेट टी श्याम कुमार या स्कूल एसी दा बीजेपी कैंडिडेट टी सत्यव्रता कैराव एसी दा बीजेपी कैंडिडेट एल रामेश्वर कांगपोकपी एसी दा बीजेपी कैंडिडेट नेमचा किपकेन पातसोय एसी दा बीजेपी कैंडिडेट सापम कुंजकेश्वर के बसेंग सेकमा एसी दा बीजेपी कैंडिडेट एच डिंगो वाबगा एसी दा बीजेपी कैंडिडेट उसम देवेन सिंह मैंगइम्फाल एसी दा बीजेपी कैंडिडेट कोंखाम रविंद्रो सिंह थौबाल एसी दा आईएनसी कैंडिडेट ओक्रम इबोबी सिंह वांगखेम एसी दा आईएनसी कैंडिडेट डब्ल्यू मेघचंद्र सिंह लांगथबाल एसी दा बीजेपी कैंडिडेट करम श्याम उरिपोक एसी दा बीजेपी कैंडिडेट ख्वाइरकपम रघुमनी सिंह खेत्रीगांव एसी दा एनपीपी कैंडिडेट मोहम्मद नुरुल हसन कैसामथोंग एसी दा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सापम निशिकांत सिंह खुराई एसी दा बीजेपी कैंडिडेट एल सुशिंद्रो मैतई थांगमैबन एसी दा जेडीयू कैंडिडेट केएस जॉयकिशन सिंह सिंगजमई एसी दा बीजेपी कैंडिडेट वाई खेमचांद सिंह नंबोल एसी दा बीजेपी कैंडिडेट टीएस बसंत कुमार अमसुंग थांगा एसी दा बीजेपी की मिरेप टी रोबिंद्रो ने तांकक अनि थोकना पांगथोकिबा तरानिथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा हाइंगांग एसी की बीजेपी मिरेप ओइरिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंहना केंद्र असिगी ओइना तरेत सुबा अरोइबा राउंड की वोट मसिंग थीबा लोइबदा पुन्ना वोट मसिंग लिसिंग कुनमरी चनिपान तराहुमदोई फंगदुना माई पाखे महाकी लंबा ओइरिबा आईएनसी की मिरेप पी शरद चंद्र न पुन्ना वोट मसिंग लिसिंग तरुक चामरी मरिफु तरुक फंखे सीएम एन बिरेन वोट कारब मतुंग पाउमिसिंग उनबदा बीजेपी सरकार न चाही मंगा असिदा सोइखिबा लानखिबा यावरबसु ngakpinaba हाइजरदुना तरानिथोई सुबा मिखल असिगी रिजल्ट चिंग अमदी तमगी प्रजा मियामना सपोर्ट तौबिरक इबा असिना ताकपदी प्रजा मियामना बीजेपी सरकार न चाही मंगा असिदा मियामगी दमक तौरिबा थबकसिंग अदु खरा मखैदी पेले हाइबा ताकपनी हाइना फोंदोके महांगना मखा ताना हाइखि करिगुंबा बीजेपी न सरकार अमा सेमलबदी मणिपुर प्रजा सिंगी मरोइना नहा सिंगना थबक फंगदबगी समस्या मायोकनरिबा खुंगंग अमदी चिंगी मफम सिंगदा चाउखटपा वाटपगी फिबमदा लैरिबा नुपी सिंगी लैरिबा समस्या अमदी आफसपागी इशू असि सेंटर द तकसिंदुना लोइसिनबा होनगनी हाइखे प्रजा मियामगी तौबिमल काउजरोय हाइरदुना मियामना नुंगसिबिरिबा असि थबकना उटलगा प्रजागी सेवा तौबा ngamba ओइजगे हाइनसु महांगना फोंदोके ट्राइनरी सुबा असेंबली की रिजल्ट सिदा both hills and valley the bibiraiba public mandate support machine tapuri koi BJP ki koi namang da BJP led government koi na tawjagi ba thabak tu khara kai depend bi rahabini I assure koi ki BJP ki oi ba government si head no ba form torga la ma chanda han tawrami bi gi travel khena manu praja sing gi maroina
youth singla lairiba anxiety swingang phangdabagi lairiba adagi rural amadi hill area da sakotpa watpagi film da lairiba adagi nupi singi samesya atna lairiba aduga armed forces special power ki yamna concern lairiba port sum soi dana haiba posang sing ekoi central government da ekoi taxel kanda armed forces special power lokthok nan ba aduga youth singi employment fi focus binana ba sina kusam na ga ekoi tabuk dokigani haidana BJP gi ekoi team punna amana man da thajwa pijari once again I Manipur gi miam punop ki tomimal ekoi kaujroi Andro AC da BJP candidate TI Syam Kumar su mai pakpagi harauba phongdokhe declared Sri Thamagam Syam Kumar of Amtha, sponsored by Bharatiya Janata Party, to have been duly elected by the state constituency in the general election to be a member of the House of the Legislative Assembly, and that in token hereof I have granted to him the certificate of election. My purpose is to education focus education labor and do Kendall labor. Number 2 the education. Number 3 then quick and see Manipur tobacco production belt away. Adagi alcohol use belt house. Adu Maling Park as Manipur Pangi, and now think I'm there. Now English labor and Rose my paying since using it. See an assembly so let me see so to house and other. And the Massima Toraga Pazasi, Bristol Shamnarapa. I don't know. See the cookie high, but cookies Manipur the most had from we use it for enough. Some Palabaching that not for sale in Manipur had economics of Hunba, we miss Septo. Seems back. Tamumark the way Hantaki Mikalsi, I'm the one thing that give away with Thomas. Struggling Mamangi dancing the thing of Mikalga, Hantaki Mikalsika, come Yam the one thing that give away with Yam one thing Hantaki Mikalsi, I don't know meetings of the treasure. Mayam Toraga. Yumdagi, Yenkuna, Mam, Priest, Yumdagi, Layat and Toropoto. Yum Tatoposi, Madame Sana, who can crime Toraga in Aramata for the item. Etak and group Manaragan said Tantoropo. And Adu, when I say go behind the day, was a classic couldn't tell me, go behind the Burkavi. The Mamma Congress from the Sangla Minister Fangiko Tomogiji, Hantaki, Tam Jijo Muksu. My papilla, see the Kari, aspect of Minister. Minister Gi Bathe, Aduki, Corona, central leaders in Labour Quick and also the party leaders in the Molepo, the Mapona, means we're going to have a quick reason. Yai School AC the BJP candidate TI Satya Brothers su mai pak to nanungai ba phongdokhe Yareko, Yarabo, Maru in a pussy economically I'm dependable with the same. Masiko, Naba, Ishati, Central Labor, self employment Hagada, Mason, my own Madu, no one of the Tawum to Pimunda, the Santam, the Lord, Peter, Ganatra, and all those Hadier and Peter, the Toko Panatava. We will do smart sanitary exam to the training PB. Training of PB, Matuma Masi, and more financial support Piraba. I think Matuma marketing support your Pira the mind, Tawjiri with the Mapukana Mahia, and the Kali. And I don't know until Lakanda, I came to the Hana Modela Moina, Mipuki Masana Masat, Peshatu Java, and the Nimpan Tang, the Aduma Makan came to Moin. Sekmai AC the BJP candidate H Tingo Mikalda Amukhana Mai Pakre. Mahangna DC Imphal West gi Mai Pakpagi certificate Lauba Lakpada BJP na Laingak Amuk Paiduna Sekmai AC da Tauhodaba Tabakaya Makatana Amuk Paikat Lagani Haina Fundokhe. Maruina, I'm Hajanim Sai Apple Haitare, I contender sing Maruina, I contest of Zeriba, Mati Horaba, Murmapang sing, Yamasing, Sidaina, Lutam, Kashu, President Nuaiba, Nuaitaba, Highlighted, Masi, New Honasan, I pull home some toy website,
masih ada shorty kusin ni hai tadi masih game masih ada poba thoi ba sih masana tam ni pun lepati kanu macam jalan tar gadi competition nam tok tar gadi poba lehoba thoi ba sih masana tai aduna masih ada kasu koina masih ada kan mai tapi tok begini hai jani aduga any suggestion any idea kian resibu koi samai kian resibu plus koi gi state resibu support nana ba hona ba dam koi gi suggestion koi pinin ba idea mayam share tong minar kanda koi sothari ba samai kian hen develop tong no hona ba mayam punna koi support tong minar ga koi punna samina si develop tong no homina si as well as koi state resibu hen chokhan no hona ba koi gi container sing leori ba mayam punna mangna koi support tong minar kanda hen phasa mong da nungsi chanana koi sothari ba state aduga sothari ba samai kian si chokhan no hona mina si handaki BJP lengang na handaki sarkar si susu na shemagni hari asa masih aku full confidence ni hoji pauda ina taja bada 29 bauri karena dari itu na susu na sudah majority ni hari so taja bada Konthojam Kendra ki Hanagi MLA Dr. Sapam Ranjan election da Mai Paktuna Imphal West DC da vote Mai Pak pagi certificate lauba lakhe makata na miyam ki damak thaudang yagani haina mahangna phongdokhe IPIA gi Mirep TS Mahesh Pu Saugatpa masing yamlaba supporters singna ngasi Imphal West DC office da thomjinduna irang tawkhre vote counting da mahaki rival Nisikan Sapam na Imphal West DC ga yanaraga mahangna vote kahan khibani haina Mahesh ki supporters singna kholau laukhe lamba hanagi minister amasung BJP ki Mirep Okram Henry bu maithiba piduna mikhalda mai pakre tabak to boya ban mitu dagi tabak oina pakat cheraga tabak oina onthok chenaba on kendri leiba awal pa myam se angam muthakta egi leijeriba supporters sing egi leijeriba well wishers sing myam se tanaraga ei tabak oina pangtok serke ngasi dia ya utsamuksi on kendri gi representative amu oira banina ai on kendri gi paja kudima egi da vote ki ba pidaba nam da tidana ai on kendri gi kudima ko wa kudima egi ngamjaba level dai hona jaraga pachage amasung Manipur goi bai shuka da su ai shuka jage ha ko misi kemya punu Kangpokpi Assembly Constituency ki BJP ki candidate Nemchak Kipgen na mai pakre Nemchak Kipgen gi yamlaba supporters singna harau tamba phongdokhi baga loinana mahak putaramna okre ningsing bayai Nemchak Kipgen mamangi term dasu vote kaduna minister forward oike Happy Jindabad Patso AC ki oina BJP ki candidate Sapam Kunjakeshwar Kebana mai pakre Mayang Imphal Assembly Constituency ki oina BJP ki candidate Kongkham Robindro Singna mai pakre ngasi paumi singa unaba amada mahangna haike Mayang Imphal kendra da tokai tabana maram oiraga development ki lamda chaukhatpa ngamlamdaba adu ngasi dagi punsin naduna chaukhatpa ngamnaba hotnaragani Kendra amagi MLA na masa gi thabak ningthina mathau khangna tawrabadi portfolio gi mathau tade haina su mahakna phongdokhe koi mang fal mayam songpir mani loktak na question lei jaga ni pal tu rengna question lei jaga si sida loktak ko di project sar tamda lamang ki bakya ko ji kuchang ngam daba akoi na sahi manga sida corona marakta sing chaw marakta koi na khara same di same adugo lem hori ba koi tawu daba more than 90% le hori koi na use tau ya travelam koi na wet and hagadra masi ja koi na sembi raga praja da kusina raga senthok lambi kari hai no makoi da senthok lambi thok na ba house putting economic
खितंग से करना बना प्लान तौर है कि मंगा जी अदो बोट चेक माय पापी देखो अदो करम पोर्टफोलियो पार के हेन खुमांग चाउना थबक स्पाक बुंगम गने हाने खंदी दे सोंगी मसे पोर्टफोलियो द लेट्रे सी मसा मसा का भी रही एमएलए सिंगना मसा की केंद्र द थबक फजन तौगे हरदी we don't need any portfolio pai the bagi darka ta de hayang pai the bagi hayang party sila kadam duga thabu ku to ge ta di leader ma MLA mo padan to ya Nambol AC da matam sangna MLA oibata natana Congress ki president su oidiba INC gi mirep and lokendagi BJP gi mirep TS basantana vote masing lising ahum supna humfu henduna mai pakre Mikhala sida TS basantana vote Lising tara taruk chanipan marifu manga fangki amadi and lokena lising tara humdoi chanipan kun manga fangki mai paklaba TS basantana haike mahangna vote kabasi Nambol kendragi miyamna mahakput nungshiba aduga anoba mihut ama miyamna pambadagini loinana kendra sida anoba awonba ama puraknaba education youth sing amasung suriba nomliba miyamgi yaifana bathabak tawgani haike Kugi Nambol kendragi prajana change pamba awonba lagi change pambana maram oiraga youth singsida adugumba music powder pegi lairiba employment ki oiro any sort of pegi development avenues phangdabduna maram oiraga me praja miyam sina anongba MLA ama try tongningbagi adugumba mami ama ai ubu phangjaba engonda phaujai aduna aina haijaningmadi lakadorba chahi manga sida aigi side tagi development of focus toraga youth singi employment phangnaba thabak phanghodraba miyam gi damakta youth singi damakta sentrong lambi sinnaba amasung hauji yamna aruba pegi leiriba issues miyam da discussion da yautna assembly da contribute tawdna Nambol KMB awar pa leiri se highlight tawdna angam ba thakri bodagani hal miyam ni Moirang AC da NPP gi mirep TS santisu mai pakre Bisnupur district ki oina vote masing thibagi thabak hojik ngai haki mamangda loishin kare BJP gi mirep mari NPP gi mirep ani mai pakre hanagi MLA Govindas Kondhaujamna Bisnupur AC da amadi Thanga AC da AC asigi sitting MLA T Robindra su mai pakre Paugi maraktana atenba break amatang lawminasi Dom yumda laiba anabasingi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tawinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medline Home Nursing Care Service Manipurna pung kunmari chukna adomgi yumda latuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anabasing experience lairaba doctor amadi nursing latuna mating Pangzari Akupa Marol Gidamak Medline gi helpline number 920-598-7988 Amukasu 920-598-7988 ta call tawuna tanabiyu natraga Google Play Store gi Medline app download tawuna booking tawi Break itungda makataba pau pizari Jiribam AC gi oina JDU gi mirep Mohammad Asabuddin na BJP gi mirep Namainakpam Budachandra Singh dagi vote masing chamri marifu taruk hendura mai pakre ngasi ayuk pung Nepal dagi table 6 ta round tare thokna thikiba vote masing thiba adu nongthel pung ama makhairom taba matamda loishin ke mai paklaba JDU gi mirep Mohammad Asabuddin na Paumi Singha unabada hang Paumi Singh na hangba wahangi pakum piraduna Asabuddin na hai Jiribam gi praja khudingmak po ahanba vote kahanbagi damak thagachari Jiribam gi oina ahanbada JT gi lambi gi thabak paikhatkani haike loinana miyam ga tanaraga tauba yaba thabak sing taugani haina phongdoklamke JDU Jiribam District Mandal gi President MK Badain na hai Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly 2022 gi 40 AC gi oina JDU gi candidate Mohammad Asabuddin bu miyamna nungshibiduna mai pakle Chahi manga gi mamangda ngamkhidaba thabak thoram kaya adu JDU na jat bizat khaidana thabak taurakani amadi
JDU na jati khudingmak pu thong laungna hangduna taramna okchari loinana JDU na yumthong khudingmak pu government gi thabak amamam piba ngamdrabasu government gi salary gumna fangba yaba thabak amamam pigani haina phongdokhe Mohammad Asabuddin na punna vote lising taranthoi chani yankhai humdoi fangkhe BJP gi mirep namarakpam Budachandra Singh na lising taramathoi chatret humfutaret NPP gi mirep Makak Mayum Abbas Khan na lising amachama supna Nepal INC gi mirep Badrur Rahman na chatret kuntra Nepal fangkhi amadi notana chamnga humfutara Nepal ni ngarang ayuk pung taret rom taba matamda draconian law afaspa paiduna iramdam Manipur bu loilam khagi namfu laingakta achauba thaudang lauriba Chandal district ki Kontan Khul Mayada Laiba Indian Terrorist Army 4AR gi kemta PLA amasung MNPF ki apunba lanmi kangbu amanat sangsinduna akanba maungda landakre haina aina thinkraba Revolutionary People's Front RPF ki Deputy Secretary Publicity Robin Khumana ngasi press ta thadoropa cherol amana haire Lanaduda 4AR gi lanmi asi ana yaukhibaga loinana lansang mai chakpa yauna amang atakaya thokhe Ikang kangawdaba lan aduda mayang lan missing adu umay bi uchekna nongthaktagi sarak tamlakpada yanaw mayamna matwai hingnaba kaiduna chenbagumna ningtam lan missing gi mitmangda law khongduna matwai hingnaba safaba mafam thibagi koichen chenakhe akonbada masing yamlaba fazana train tawraba mayang lan missing adu lanbangi kuduk manungda kunduna laikhe makhatana changsinba khudong chadabadagi Aikogi ningtam lan missing mafamdudagi tekta kaidana handorakhe ningtam lan missing gi kadomdagi kaidongai chatharakadagi khangdaba huye lalong guerrilla tactics lan gi khanbada macha masu thaknaba imung punaba India ge lami oruba sing ningtam lanmi singa kana mukhai nariba lamkhai singdadi akituzungba poktuna kemki wangmal landana lanbangi kudukta Kunduna Laide, Masagi Thak Wangnaba civilization amaga loinana, Jahilishin Kaya Ning Tamduna Lakiba Manipurda, British na Choi Komjinduna Semlamba India Haibat Laibak Asina, British Loilamgi Machatpu carbon copy Tauduna expansionism gi Marumda, Loilam Laingak Chathariba Miamna Kaidongaida Yaba Ngamloi, Makoida Kak Noloi, Aikoigi Ning Tamba Hanjin River Pauba, Manipurgi Miamga Loinana, Hanba Laitana Lanting Nakigani, Ning Tamzaramba Mikha Polaba Laibak Amana Araiba Pambai Sizinaduna Ning Tamnaba Lan Hoba Asi Malemgi Laibak Singna Sagat Naribani Amasung United Nations ki Lonasu Yaduna Lairibani Haina RPF ki Cherol Aduna Makatana Haire Nehru Yuva Kendra Sangathan Government of India na Senduna Ngasidagi Hauduna March Taramatoi Fawba New Delhi da Pangthokadoriba National Level Youth Parliament Festival 2022 da Bishnupur District tagi Pukrambam Basista Devina Manipur gi Mahut Sinduna Saruk Yaragani Basista Devina NYK Bishnupur gi Mahut Sinduna Haukiba February gi Tang Kuntarukta online da Pangthokiba State Level Competition da Manipur gi Oina first position takibani Hariban National Level Youth Parliament Festival Competition asi New Delhi gi Central Hall of Parliament House da Pangthokpani Competition asida Prime Minister Narendra Modi amadi Anurag Singh Thakur Union Minister of Youth Affairs na saruk yaduna Bharat ki state khuding maktagi lakliban naha oiba participant marfu tarag da pukning thaugatkani 36 Battalion CRPF Mantri Pukri Manipur gi Nifu Mathoi Suba Rising Day gi thoram ngarang pangthokre thoramaduda SS Bajranglal Commandant 69 Battalion na laikhidraba athoba singi mafamda Ikai Khumnaba Utpaga Loinana Officer Amadi Atai Personal Singda Sainik Samelangi Manungchana Pukning Thaugatke Tharamaduda Official Sing Amadi Makoigi Imung Manung Sing Amadi Laikai Maru Oiba Miyoi Singsu Saruk Yake Tharamaduda Manish Kumar Agarwal IPS IGP Manipur Amadi Nagaland CRPF Sector na 69 Battalion ge Commandant bu Tharam Aduda Thagatpa Phongdokhe Tharamaduga Mari Lainana 69 Battalion ke Jawan Singh na cultural program amadi melasu pangthokhe Shri Manoj Kumar Sharma Commandant Manipur and Nagaland Sector
श्री एस के बासु पुष्पगुच्छ देकर तथा इस कार्यक्रम में की बधाई के साथ साथ आभार व्यक्त करता हूं। अगर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो तैनाती है वो मुख्य तौर से 3 ऑपरेशनल थिएटर में है। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन थिएटर, नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशन थिएटर और LWE ऑपरेशन थिएटर, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बटालियन इन तीनों ही क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा चुकी है। समय समय पे JNK ऑपरेशनल थिएटर में 2 बार और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1 बार, और जब ACO बंद होने के बाद 2009 से और लगातार बटालियन यहाँ अपनी सेवाएं मणिपुर में दे रही है। सबसे पहले तो जैसा हमारे DIG मैडम कह रहे थे कि जब कमांडेंट 69 बटालियन यहाँ पर अपनी बटालियन के बारे में बता रहे थे तो मुझे 1 मिनट के लिए शक हुआ कि यहाँ पे इलेक्शन अभी और हो गए कि नहीं हुए। I can very easily say that Mr. Bajrang is well prepared for his second innings post retirement, unless he wants to do it earlier than that. अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना तरानिथोई सुबह मणिपुर असेंबली मिखल बीजेपी ने मेजोरिटी फंखरे। बीजेपी ने NPF अमसुंग JDU का पुनसिन्नदुना लेंगाक सेमलबा याबगी फिबमदा लैरे। मियामना बीजेपी सरकार न चाही मंगा असिदा मियाम की दमक तौरिबा थबकसिंग अदु खरा मखैदी पेले हाइबा ताकपनी हाइना हाइंगांग एसीदा बीजेपी की मिरेप ओइरिबा चीफ मिनिस्टर N बिरेन हाइखरे। अमदी कैसामथोंग AC की इंडिपेंडेंट मिरेप निसिकान सापम नमथाक तौदुना वोट काबनी हाइदुना RPI A की मिरेप TS महेशपु सौगटपा मसिंग यामनबा सपोर्टर सिंगना इम्फाल वेस्ट DC ऑफिस दा थोमजिलखरे। पोनी TV की नुमिदांगी पाउ मीटिंग ताबिरी बसिंगबो अमुकाना खुरुबजरी।